Ayo. Pak Haji apa Pak Haji apa? Pak Haji Atta. Atta? Iya. Ayo Bapak di atas Pak. Ayo Pak Haji ke hatur, ayo Bang Bubri dan Kak Payuna di maka gerak kapal dia nyari atas wae. Yang punya lagu Pak Haji Atta, Pak Haji Atta. Bencuk. Oh, bencuk. Siap. Ayo. Bagi keluarga besar Nak Oge di atas. Pak Haji. Nah. Ayo, jangan kasih. Bencukan, bencukan. Ayah ahli waris. Acat jalur. Atur nuhun. Apa Haji Atang deui anu mana anu sapida. Apa Haji Atang deui anu mana. Goyang teh. Alah diturutan we. Terus. Pada di aku kasuka kali pengantin dia nomor itu pinuh bala jero lantaran dikitu gara-gara Pak Haji Atang anu pangasayang Pak Haji Atang Pak Haji Atang Bapak Pak Haji Nah, Pak Haji apa Pak Haji? Pak Haji
untuk jadi riwe api nyorang api rayu penusan pola sorangan aduh riwe didi ayo ayo aduh riwe riwe didi orang sorangan bagang lagi Bapak Dewi Bapak. ayo saya bakal bobo jadi riwe Raya raya kita anu kudu dipilih anu itu dedeh anu iya nya anu itu ngajak Pak Haji kawin ke Pak Haji aduh geni Bapak Haji. kudu dipilih apa Haji Atang aya kene Pak Haji putus apa Haji Atang deui kitu gancar sama kebagur jadi Pak Haji bingung pipi janda dinang anu hiji keur cadangan lawan putus jeung kolon tengorang jadi cadangan ayo bapak mari dia obos duan atur nuhun Pak Haji Atang oh iya Pak Haji Atang atur nuhun jadi kuring anu rayungan ayo bunda saya tiga mari di hati suaya deui maira pasti menjadi Urang muji syukur ka pangeran bunda saya disoin nang gijeng ka bagjangan ulah caca ya si percaya Sabut saya, Bos. tapi reksa dia Sabar dulu. kami